mūsų tikslas, neleisti Žalgiriui įsižaisti savo puikių sirgalių akivaizdoje. And I think that we execute very well in offense, putting the ball in low post, attacking the paint for 2-point shots. This was important. Every time in control, don't let fast break easy point the fast break. It was the first main goal for us. Puikiai įvykdėme savo užduotis puolime, sugebėjome įvesti kamuolius po krepšiu, bei tuo pačiu sukontroliavome Žalgirio greitas atakas, neleidome jiem pelnyti greitų lengvų taškų. And we was completely in control in the half time, but in the third quarter, obviously, I am waiting for a reaction for Žalgiris because it's a team club with a great crowd, you know. And in this moment, we lost too many 1-on-1, but also Žalgiris scored some extra shots, very difficult, so it was important for us that we don't become crazy also when they recover 10 points or more, but we stay in control, and then we restart to execute and, with the serious defense in the last quarter. Po pirmų dviejų kėlinių mes kontroliavome žaidimą, tačiau aš žinojau, kad trečiasis kėlinys bus sunkus, nes Žalgiris yra nepasiduodanti komanda. Ir Žalgiris sužaidė kelis kartus gerai 1-1, taip pat įmetė kelius sudėtingus metimus, todėl skirtumas buvo sumažintas. Tačiau ketvirtajame kėlinyje, kai pradėjome labai agresyviai gintis, vėl viskas grįžo į sienos komandos norimą pusę. So we finish in control. I'm happy for this because it was not easy here, never easy on the road EuroLeague, but you know, there are some courts like here, it's a special camp for basketball, everything is an important game from Žalgiris, so I'm happy because also Barcelona won here in the last minute, so we finish in control. I think that we played good game. Esu patenkintas pergalę, nes čia Kaune yra sudėtinga žaisti, Eurolygoje išvykose visur sunku, bet čia ypatingai yra sunku rungtyniauti prieš namų komandą. Esu patenkintas savo krepšininkais, nes, sakykime, Barcelona čia laimėjo tik paskutinę minutę, o mes daugiau mažiau kontroliavome visas rungtynes. Klausimų treneriai? Vadinasi, ir be mūsų Rimanto Kaukėno žaidžiat puikiai. I have one more Lithuanian player with Krzysztof Lavrinovic. No, Kaukėnas played very good in Real Madrid, and this is not a great player, and you know. But any case, with Rimas, we won 3 championships in Italian League in a row, on Final Four. So every time Rimas will be in my heart, for sure. Vis dar turime vieną lietuvį Krzysztofą Lavrinovičių, dabar Rimas žaidžia Madrido Reale, tačiau jisai padėjo sienos komandai iškovoti 3 Italijos čempionų vardus ir todėl Rimas visą laiką liks treneriu širdyje. I like Lithuanian play. Treneriui patinka lietuvių žaidimai. Šiandien iš jaunimo ką išskirtų? Žalgirio? Iš Žalgirio jaunimo būtent. I think that we can talk about a single player because I don't know personally, but for sure we saw also tonight that Žalgiris is ready to have production, you know, for other players, and for sure, you know, Lithuania has never stopped the production of the players. So I don't want to talk about one single player, but they have many young players that will be maybe star in Europe. Negalėčiau skirti kurio nors vieno žaidėjo, tačiau šiandien pamatėme, kad Žalgirio mokykla ir toliau gamina gerus žaidėjus ir pasikartoja treneris, kad nenorėtų kurio nors vieno išskirti. What can you say about Lithuanian public? Fans is always great because they support the team every time, and they, you know, the atmosphere is fine inside the gym. Every time I am happy when we play in this kind of atmosphere. So really, it's really, and you understand that if the
you are winning or you are losing here, but always the fans support the team and the atmosphere is nice. Čia fanai yra puikus, man labai patinka žaisti tokio atmosferio, kai fanai bet kokiu atveju palaiko komandą, ar namų komanda ar laimi, ar pralaimi, jie visą laiką yra garsus, aktyviai palaiko, todėl čia žaisti tikras malonumas. Coach, Žalgiris came back in the game mostly because of younger players. Do you think they actually played better than the more experienced guys, or was it more of a surprise for you? Oh no, I'm not surprised because sometimes you can change during the game. Every game is different, but what is important? It's important that the club have mentality, and when a player, a young or experienced player, play with the uniform of great club, can accept to in front of their fans to lose the game by 20 without fighting. So I was sure that I don't know what kind of lineup, but they come back in the game for sure. And obviously some young players, they put some extra effort, some scoring some extra basket, but for me it's not strange. Trenerio nenustebino, kad šiandien jauni Žalgirio žaidėjai puikiai įsitraukė į žaidimą, nes kiekvienos rungtynės yra skirtingos, tačiau treneris pagyrė, kad ir kuris žaidėjas pakiltų nuo suoliuko, jisai jaučia, kad žaidžia su Žalgirio marškinėliais, klubas turi mentalitetą ir kiekvienas žaidėjas išeina į aikštę kovoti ir nors ir pralaimi, tačiau kaunasi iki pabaigos.